clear tu te in za in chibai le vekule tuntum kan video chuanin Mizoram Co-operative Bank Limited waya Hnaruak dil thei sang sang te kan en ho le don ani Mizoram Co-operative Apex Bank Limited waya Hnaruak om te chu pakhatna Junior Management Grade JMG post pariat aruaka panhina chuanin Assistant Grade 2 post somle pali aruakani ti chuanin post work zong za thi post somni le panni ania lo chungchang han en leila Junior Management Grade JMG pay level 10 an hlo don ani pay level 10 kan ti chu cheng singa sangruk le za atanga cheng nuai khat sing sari le zanga inkar an hlo don ani Junior Management Grade ho khanin ti chuan panhina Assistant Grade 2 anni hianin pay level 7 an hlo dona chu cheng singli sangli zakwa tanga nuai khat singli le sangni zali inkar an hlo dona ni deal tura thiam na nei ngai te han en leila Junior Management Grade JMG deal tur chuanin graduate ni angai ni graduate tan 55% mark mu angaya postgraduate tan ero percentage bitukha omlova any discipline postgraduate in any discipline eng subject la de tan po khanin postgraduate tan chuanin adil theni assistant grade ve thunga hi chuanin graduate to photan khanin adil thei thungani ten deal tu chu Indian citizens to photin an deal theya omzia chu state rang entinan Manipur te Assam te Meghalaya khatianga zo na thlak Mizo om te po khanin an ron deal theya amai ro chu Mizo language Mizo tong kan ti kha class 8 standard chintal kha an thiam angai thungani tin computer thiam computer certificate nei nga yang chi kha chuan an ron tilawa ama ero chu computer thiam computer khoi thiam computer knowledge a basic khatyang chi sia ni angai donani du tu sama chuanin preference a banking professional qualification nei yang chi kha du sakbi kan ni dona ani lo point kumnga working experience National Bank kan ti te tin commercial bank te tin bank sang khatyang chi a experience kumnga lo nei tawang chi te kha du thu sama chuanin du sak an ni donani amero chu kan hriat tu chu experience nei lo te tan po khanin adil thei vek tho ti kha hriat turani a chuti rual chuanin deal tu te zinga khanin experience bank lama lo thok to experience nga tak te an lo tamani chuanin interview ate tin personal interview kan ti te khatianga khanin clean na chance kha a chhewe de umai theani deal tu chu kumsom pariada tanga kumsom thumle panga inkar ani turani a keini STSC tan khanin kumnga upper age relaxation oma tichuanin kumsomli thlengin kan deal thei tinani chu selection process han en leila tuntuma exam tura hianin written test le interview om donani written test omanga tin interview personal interview kha om donani written test bi khi multiple choice question MCQ objective type kan tiang chi khani dona 100 question 100 marks ani donani question za omanga tin mark za apudon bokani syllabus kha written bi ga khani en taila pakhatna chon in English language 25 question 25 marks GK general knowledge and current affairs GK kan tiang chi kha khami bi khanin 25 question 25 marks aron pudonani tin pathumna reasoning omanga 25 question 25 marks tin numerical aptitude kan ti chuanin maths lampang deu chi kha 25 marks 25 question om donani ti chuanin a totalin 100 question omanga 100 marks apudonani chanthe hun chung hi minute som kwa chu darkar khatle achan ve chung ani don bokani written test ba ka khanin personal interview mark som nga pu vel kha om donani heta hian advertisement a hianin personal interview mark puza tur hi chiang takin tarlan ani lawa amai ro chu written mark atanga percentage chutin 50 marks bor vel ni tura beisayani written test le personal interview mark mutha te chu select an nianga ti chuanin purely on the basis of merit list rank atanga select an ni donani insia kling te chu kumhni chung probation period angalak photan ni dona chumi hnuwa chuanin regular basis a ngetangin chhor ani donani posting na hmun tur hi Mizoram state chunga Apex Bank omna hmuna pianga tul dalanga sonle
transfer thei kha ani don ani tin exam center hi zona tam thina exam center hi aizola ani don ani apply dan tur han en leila online atang apply tur ani dona tun thla February ni thum vo in ani chu vo in atanga February ni somni panga thleng apply thei ani don ani last date of form submission kha ni somni le panga tun thla February ni somni le panga ani don ani ti chuan apply thei na link hi Mizoram Co-operative Apex Bank official website www.mizoapex.com ani anga vo in February ni thuma tangin link hi activate dona chu video description a hian tuna kan video description a hianin kan lo check out tanga a link kha direct apply theina link kha awmani tin advertisement download utan po video description a hianin a download na kada a pdf in oma advertisement te hakha kan lo download don nia arim chandana zerin online atanga form fill up dan video siam kan tum le donani application fee hi general tan st le sc kan ti tan po khanin zahni somnga ani vek donani general tan st tan khanin aman khain ang vekani zahni somnga vekani dona tin na hi apahni in JMG kan ti le assistant grade 2 kha apahni in adil ko veve thayani amai ro chu application fee kha choi debol angai donani omsia chu apahni a apply ni chuanin cheng zahni somnga veve choinga cheng zanga I choi ngai ti na ni chu form fill up fee payment le nadil dan chungchanga har sanna kan nei ni chuanin recruitment@mizoapex.com emo recruitment.in@gmail.com email mangin engtiklai point zo fia thaireng an ni e